Okay, good morning student. Kasi kay klase ba bab ko. Bab sa ngarang kra ta ko ra ko. Ko. Bab ka ta kam ne evaluation to huai na no yan ta ra yang ang remind to ge bab. B E R B. Bab. Bab sa ngarang definition bi ra angang ri ma tam da noi si action or doing words. Action or doing words si article verb ina noi hana kari karomani ngang oi ne definition bi ko ado ai ngarang sigi definition si hara noi class si ke dawrabina incomplete boy aduna atopa mawong ama da bi sen hai ki bro hai ki ko kitang edit tau sena edit tau si ko ado bi verb ko si kari ha ado mo a verb is a word that describe an action or state of being. Nên cái bro. Hả? Cái. Cuma nak tahu deh kok. Si poke, wafke, definition there. But today, example the state of being में नहीं है इसके मार्क आते हो. Action word no है कहाँ है कौन? He is walking. He walking. Man. Si cepat kita betul bro. Cepat kita si helping bahu itu ni ko, men bahu nanti. So, jadi walking si cepat kita betul mana tahu bro? Hah? Tahu bro? Semua tahu bro. To school on time. Sama kan? He go. Kaki itu. He goes to school on time. Mak matam jalan school tak ada. Jadi goes sat pagi tahu bro. School tadi sat pagi matam jalan sat sini action nak berapa sih? Sudah kan? That describe an action dah yang ada. Action dah yang bro. Goes na tayo sa action na. Action. Ko. So, action tayo. That, naway na, nahan mamang itang baga, verbs, si verbs, actions or doing words are called verbs and that's it. Ado, how's it? Kaya ito, state of being yan. Yaw ko. That describe an action or state of being. Ko. Kasi yaw si, that describe an action of being. So, action ito, kasi sila lang. Ma, he goes to school. Nanti kan yang I go to school. Kan nanti. I school saja. He itu kau perasa. Go. Cepat kita buka tuh mantau sih. So cepat kita buka tuh sih kan kau yang action. Kita nuai kali ini sudah doubt ni lah kan yang doubt. Si aina nanti ke singular plural kerai. The season lagi ni yang hang mamantah lepo. So yang I, E, C, we, they singular deh. I lera apa? We lera apa? They lera apa? You lera apa? Sentence mana? Gua sekarang I, you, we, they, and plural. Sila lera apa? Tak nak kali sana ni nanti. Sila lera apa? Kau tak. Gua sekarang ni nanti Go. And then he, she, it. Sama kan third person. He, she, third person na to. Yung sila first na, second person na. Ha? First ka second person kasi sila ay nakalisin na eh. That's go. Third person ko di magsigalisin na ni goes. Third person na kaya kaliwag he, she, pronoun it, they. No, he, she, it sini nani dia ada sumber silakan ni ko. Third person go atau second. They goes ada ada ko. He, she, it name. Mommy and singular. Sila lah macam kali sini nani yang lain ba. Goes. Si reminder bagi wan ko apa dah. Si kali sini nani je. Itu si people se national. Ini macam kualitas maybe. So, sila tahu si cepat kamu tahu ko.
चटपटी थबक तवे I go to school I school चटली school चटपटी थबक तवे को इना action ना तो थबक से suppose state of being की हम अपनी को state of being सी कहीं state of being ना state of being की हम अपनी के सिमुता लगे आप सिमुता लगे को से बात की definition सिमुता ले से state of being ini yang ikut definition dah state of being sini he is unaware isang mai tapi thabuk tahu ya apa action mana tahu ya apa isang mai tapi cuma sana terus so is sisi kan ini sini sentence na tahu je kan ini sisi sentence na tahu je kan ini sini state of being ni state of being yang tadi apa state of being này đấy có and then ownership tôi semua si hai bên này tôi siêu khổ cực kỳ vậy nó có that's ownership thì ông hai state of being thì có nanti minggu kali Farhan nanti kali Farisa okay good Farhan kan rồi Adik nak tahu ni macam itu semua. He and all orang itu is a book. He sekali tu tahu je. Bangun tu ni sekali tu. Book. Hah? Suppose Farhan ni orang tua si. Farhan is a book. Farhan tu ni book sekali ni. Subject. Lain tu. Subject di sini tu ni. Kalau subject ni di sini. Farhan की ownership में Farhan kita लाइक की का नाम है वो है जी Farhan की अदू एक क्या ले रहे हैं ownership ना तो ownership position ना तो सारी है Farhan की ना तो लाइक की नंगी वो रुपया बरो Farhan ना लाइक की नंगी ने है रुपया तो अम्मा की jadi है रुपया तो आई भी को तो दी आई है position ना तो ताई है okay good so Sikian tangan ni kok, sikit. Bab aja kan ini, bab aja that's actions or state of beings or word to describe the word to. Itu bab kau action tahu bab semua state of being and example ni deh. Kerai-kerai tu mana doing or action word tu tu bab mana tidak deh. Kau itu incomplete definition soal itu ngang orang ini na ngang orang ini. Bab hai tu saya kali ini na hai ni na that's sentence sama kita Hawaii main engine ngumane bab yang tanam tetap biar lo sentence tu incomplete boleh so bab si English grammar si kali mioi guna Hawaii mi ki Hawaii saya yang tu tetap biar lo mi siapa sih itu atau car si engine yang tu tetap biar lo ada ko main function tahu sih kan na bab likewise mioi besar Hawaii yang tu English biar lo na bab yang tu English bukan Hawaii ko so bab di types orang agama apa bab di types ada agama apa bab angkat lagi tangan saya bab si yang lui yang sawi yang tangan ini ko bab kita dunia pun bagi bab saya babnya saya makalah ni menurut mana ada finite element non finite element non-finite element. Finite kita si higher level book ta ami ko. Higher level book ni si engo si finite ta makal dari kelak ni. Ohum thong lak ni. Kai kelak ni. Principal verb man or. Ai ngai kai ba me principal. Logical. Principal verb man. Principal si kali ko wen main ni nang ni ko or na ta kali lexical verb ni nang ni ko lexical verb ni sila kali auxiliary verb or helping verb auxiliary na ta kana helping verb helping verb and then third sila kali linking verb or copular verb linking verb na ta kana kali or copular verb copular si ai kui je noi kana pe dau pre na
irabani ko ithogrami na thum ai tari tawra irabani principal 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 na tagana principal verb se main verb ana suna main verb or logical verb hai bone auxiliary na tagana helping verb hai bone adike linking na tagana copular verb hai bone sumai la no kai do ga principal verb sila ka yena ni yang kala ki transitive hai bone Intransitive. transitive hai bone in transitive hai bone sumai la ni tung la ko laki ko helping verb sina ka bakong ahum tung laki ko si ayam mana ni bina ya tu ahum mo na dong tira ke amane helping or auxiliary verb se verb ya ini 24 verbs total da verb ya 24 24. verb pun mari hatane mo le ju ahan ma kali no mo sa primary auxiliary verb primary ni ke ni primary auxiliary Verb. auxiliary verb si verb ya sini drama ko 11 verbs ko sila ta si kali do be have sila ko si drama ko si ke no do ne be ne and have ne sini wala ko si yang tara do sida ai ke la ne do sida do did does ahum le ne be kana is be verb sida na kali is am are was where sila kali have kana have hadi maki kali ne wala ka si first form of the verb is mari ne do sida do v1 v2 v3 ka adu ki pot ne la ka si have is so have si ani si v3 da so have ai tro adu ki pot ne la ka si ko masih maaf kya so ba drama ko adagi model verbs model verbs model verb model verb model verb se total kya no 10. tara 10 verb le ko 10 kita kali kali no ma sa season break ko can could may might shall should ought to kind of mele sila na semi model na magalaan semi model backward si yang chandre dunan semi model sila kaya lagi ni 3 verbs siyo pusin berapa ngai siyo pusin berapa atau di antara ko siyo pusin tabro Fran tabro student bakal ko atau di posisi sigi posita kali non finite kan orang sigi transitive intransitive itu transitive itu yang apa ko positive verb mana positive verb mana ada ki quasi passive quasi passive kana ada ki impersonal ada ki kayak reciprocal semua nama lagi ko sigi transitive verb sih so simul lagi ya ko yung ay kan mai verb sa kita kilo itu sama hai kan gari yang macam le gari se aeroplane pai ne se jahaz pai si achong jahaz se Titanic ki jahaz kum pai natragana aeroplane si pai mathakta main engine si fail we main engine si fail we rakanda main engine ni maru we ba pai chau engine si fail we rakanda engine macha yau ko engine macha yau ko ko tu na function do ko adu mai na si verb si dagi law da som da karam su le ba ka na kali no verb am of finite ki manung ko oi le chen ni finite chi da ko aya man principal or main verb kan lo verb sing sigi auxiliary or helping verb se ahum se tani aya man si da lo sigi positive transitive and intransitive transitive verb si da ni lo na la ka do chi ko so mathang ki hojik finite infinite si finite ki lo da mina non finite verb se kai kai han le Dira kali base form of the V1 verb plus ing. Ko mana kali na es and noun
x noun noun nó f không đến con infinitive hay không infinitive itu apa kali participle si mana yang ko infinitive sana kali infinitive sekali Infinity. Bakti memantau kali apa bakti memantau matung terhadap Mamanga. Mamanga. Kita Pak 2 plus b1 base b1 itu kan ya mau base mau berbang lain kok b1 saya itu sama tetap si infinitive sama makan apa ini kok si infinitive si 2 plus b1 kata ini apa lagi kok infinitive itu makan lagi lah kan ini dari mana kan bare infinitive itu nah without 2 tuh kok ada infinitive itu apa ini simple infinitive hai bằng nè simple continuous infinitive hai bằng nè continuous infinitive si tàu là si tan là cái si mà các tadi infinitive sẽ là các chira non finite sẽ là các cái con là các finite non finite bao sẽ là non finite bao kita ngomong kan juga udah kagak pernah kali apa? Jiran apa nih? Infinitive apa nih? Participle apa? Jiran itu kali b plus ing b1 plus ing infinitive itu kali 2 plus b1 2 plus b1 infinitive sama makalah ni kan kan kita type tadi si 2 plus b1 dah draw 2 plus b1 ni kok most common si cuman infinitive tadi yang full infinitive full infinitive jadi most common mulai kok infinitive sehingga 2 plus b1 sige bab sih kok full infinitive b1 là cái gì đấy không b1 là gì base form of the verb base form of the verb base form of the verb की base form होते हैं b1 không rõ base form này infinitive से काम क्या करेगा तो क्या không rõ bare infinitive bare infinitive anh mới làm con bare infinitive xin cái gì xin nó without tu nó tu dâu rồi xin nó without tu xin nó tu dâu rồi con without tu atau ke participle sina kena present past apa sih soal makan ani hokan kan Đây, xin ra cái cái gì rồi mày đi xí đâu yêu có gì mà cái gì present participle hai mình nhé and then past participle xí đâu xin là nè đi qua thì nói khăn là ngay gì tao mà biết participle hai thì cô white post di mana begini? Season nota NV dan yang kira ada kamu yang keluar dah. Yes, ngomong infinitive nya makannya apa itu? Infinitive itu simple infinitive atau asi ada simple ada aduh dia yang berapa nih dah? Ini juga nah. Si that infinitive sudah bad infinitive lah. Infinitive saya maka bagi types of infinitive saya kita tahu tahu nan saya tahu difference hana isi ko finite non finite verb chỉ cần gì nữa hana thằng isi ko finite verb như vậy hai cái finite thấy không nè and non finite thì chúng mình chỉ ngó kita đó finite verb chỉ là cái đó finite verb chỉ cần gì nữa không rồi
change taweba ko mi karamba each number numbers adege kai change number tens adege tens ne kai person in a sentence. No changes. Ko finite ahanbada si agi ragi ko dumi mo change number person or tens ko kari idem number da kari number right ke masing ne ngawang ni masing hai ni ko number da kari lege yes ko singular hai ne plural hai ne le ro plural hai ne si ani su kong dong jin tau hai ni number person de ana kari bi person da kari bi ke first person second person, third person, and third person si bi bro PG, tens de mo tens da kari aro tens da kari present past tense past tense and past person, future tense tense sa umur na trole si kang ba non finite verb tadi khong arwai ba sem berarti non finite verb tadi berarti he like swimming and swimming ibu khong ko ya bro ai da pa mi ko to ibu ibu ne khong ko ya ta he is fond of reading and karena scientific khong ya bro ha ini ya de ko so no changes and then akoi sida kari kari no lai sa non finite verb sida sida yaw ka ba sida finite yaw ka ba ahum matane non finite lai de bojik su ki kri sida kari kari it include kari kano haro includes three ba jiran ne infinitive na what you mean and kari participle zero si ibalo itu tak soran dan sikit diferensi ani Hangro ini se kuisi ba mungkin kan ta hangro ka le kasi lu berapa sih ba example ni ba finite verb की example था आई ने करी है person की बूम है मतलब first person का करी है I we like from I like swimming same sekali no first person I juga no past person, ada क्या second person का करी you भी हम किसको you have a beautiful voice ठीक है no you ठीक है no second person third person person ini matung ina pengakan ini apa si I tadi yang itu jadi nak ni likes dari kau si like si singular one ke third person वो बेटे si likes ini kan ini noun का बाप का किनारे si singular plural one का करी नो noun का ना es ना कभी es आप को on नहीं
plural बोला singular lagi verb tana madu ki ulta opposite ko opposite kira mana is jawab do lakukan ayo sudah ayo lakukan oke ko ama ko ini apa nak pernah she likes reading kali ini apa sih like apa baru kali ini like yang apa dia tu gila gitu likes reading books Pero, kaya sa po siya? Ha? Sa iyo yung credit? 10%. 4%. Sila tiền sẽ lúc 2 siya ay phóng thêm một 4%. He reads book. Mang baik pa. Kali tiền nó siya. Present tense. Tiền sa buong ganyan hay na bro na. Sekarang berapa? Numbernya, tense-nya, person-nya itu bukan ini bro, present tense. Ada yang ngomong, kita future dong, untuk apa sih? Future tense sama gitu, present past ini bro. Past tense bro, past B2 lah kan? Si B1 ini present lah sih kok. B, apa gitu? He completed the work. Maka harus tuloy kan? Harus tuloy kan? Tuloy kan bro? Sekali lagi past tense. Will go to right. Hans apa tuh lagi bro? Will go to school next week. Kita lihat TNC future tense. Siluan kung apa? Ang sabi dito, number ba kung sino ito? Number singular plural. Sila singular plural lah ito. Lakro. Person ki sila ito. TNC yung so B1, B2, B3. B1, B2 and then future. So apa? Tense ang present, past, future. Sige lo. Jiran ni sila ba? Sudah yang nama connected. Swimming is good. Is a. Sika ni mo jiran. Jiran ni lo sa. Lagi. He wish to go. Apa ini? Sika ni no infinitive. Amo example the broken. Sika ramai no. Which will I get no? Participle will begin ko. Broken glass. Was where? Was repair? Where repair? Glass apa kata? Was repair? The broken glass was repair. Definition tadi ini begini. Si definition itu a finite verb is the kali masih kali ini hai kan? Ada change tahu yang hai bro. Number itu sudah. Is the main verb. Malu itu verb itu. Then verbs get change kali ngomong gitu orang. Kayak notak kan? Person, number, tense. Get change. Each number tak kira no. Number dia no. Bracket no singular. Singular ka kira. Singular plural. Lagi then each number singular plural.
ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯍꯨꯝꯅꯦ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯟꯁꯅꯦ ꯅꯝꯕꯔꯅꯦ ꯄꯔꯁꯟꯅꯦ ꯇꯦꯟꯁꯅꯦ ꯄꯔꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯄꯔꯁꯟ ꯐꯥꯔꯁ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯊꯥꯔꯠ and third person and kari ꯇꯦꯟꯁ sige sa pronoun kita ko first person second person third person and kari mana tense 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 kari kari na future present past future present past future past apa kari and future future in yes sentence sentence sama ada singgung hai ni ko ayang sini nak buat ayang sekarang ngai ni si bilang si first person second person third person ayang bilang si yau tu di gani ko jadi sudah di yau tu ni pagi ni sudah atau buku if matam hanggang ta ada ni a finite part is main part there then its number person and tense in a sentence anak cuma sekali kok atau si di noi de kang ngai ni apa pun yang dia ada tahu subject come after ready after the subject sige bahasa subject ni mungkin lah objek ni pun tak apa tak biar kok timun lagi kok example ni ayam kali itu cuma tahu ni hai kenapa pasal tense ने person ने singular plural कौन बने tense ने number ने person ने शेयर भी कितना book book है book कहने की बात book एम आने का रिपीट था ये book ये present tense समझ रहे हो present tense ये क्या लिखो Is kari no? subject Kari no subject ni pun kang kari person no. third person Third person nama lagi host dah. Person. Ya. Person. Sila kari no. Ba. B1. Sila kari no. A siapa mana pak sila kari buat ni. Kari. Ba tay. Ba singular Noun dan verb. Sila tu. Sila plural boleh. Sila noun boleh tak? Sila plural ni. Lain kamu kita nanti mana? Jadi mau ulat terjadi apa tu? Ini sila bab, kali bab tak kali sila singular. Lain ni. Si Cobra. Yang pas person dia mana anggap tu. I read. Ani kita nak jom book. I like that. I read book. Sikari no. Past person. Past person subject. Oh. And then sikari B1. Sikari plural. Sina noun. singular I read books. Here go. Sisu present tense. Present tense. Completed the work. ठीक है बात ना V2 और 3 नो participle करी नो से पास में completed है ना लागवा V2 jadi पास ना प्रोसेस ठीक है V2 ini ini kali person no third person he kali third person he kali third person completed kali si V2 si kali lah ni pass V2 kali lah ni pass yang the work si kali no noun work si noun ni hai si kali no article से करा है determiner article से noun ni memang tak pengen ni hai si karo ha jadi si example
Sekali lere, itu past tense. Past tense. P tense saya dengan present tense saya nih kok. He will do the work. Future tense. Future tense. If tense ना तो ये लोग यार कौन? Future. Phải này kia là thế có phun là bằng kết một này kia rồi không nói nói ví one ví two ví three kháng gì có chỉ kháng rồi à chúng ta yêu không thế đấy non tới đây con sao vào bạn nó có thể sử dụng ya somos el con sopa simple present 시계 나와 시계 여기 B1 that is base form of the verb base form of verb. Base form of the verb. Base form of the verb có verb thì base form này base form đi ngoài điều base form này là không phải có example go right should be one that's wrong should be one do that pass simple pass sini kan juga ini B2 si B2 có example đi example thì sudah lebih yang có si go right cái example sih go right cái example sih kan ilangnya B2 tadi go ki B2 haro B2 ko go when good right hero right ki road good B2 go right road 3 đây không cái đấy cái 3 ta halo tidak simple future simple present past participle future or past participle participle is the B3 na bro sige example ano when sige go when मतलब बीच की तरह लगा है gone right road B3 arrow हाँ good yo B4 itu bro tam tiko pakai B4 present participle present participle 집 아시아 뭐지 B3 대로 해서 네 제 ing 폼 cái này học các cái có nói được nhà ta này B3 대로 해 जो मैं nói này rồi अगर बाहर का ing 합쳐 लगा present participle form लागतो अरे बोलो यहाँ पे B4 है present participle past participle जिला was where plus ing B1 plus ing लागतो I'm reading he is reading cái nào rồi đi có rồi đi B4 này B4 thì các mày xem cái B4 xem B4 xem không B4 các mày xem cái này hiểu không B4 này cái này verb 1 plus ing B1 này cái gì simple ta si B1 cái gì go cái example này không go là gì cái example này go là ing cái nó phải ta going
Right ta kay I am chalo kay tangani. Right ta Writing. 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 Si tama pikira sila sama. Atau ini kira. Kalau ke Motor. di five ini ko. D1 itu kan di ko. D1 itu juga ada lagi ya benar. D5. Yo, D5 kan kali. D5. Sige simple present ini English ko. Boleh kan? Ada Roman 5 D5. 5 kita yes. Example ka sebenarnya. 5 kita kali. Simple present. Simple present. Berapa? Singular. Singular. Untuk B5. B5. Sedang kali. B5 ni kau. Jika main apa? B1 plus ES nak dengan ES apa? ES nak dengan ES. Yang untuk example lah. Baaf tadi noun दा तो एस में प्रकार ई एस शब्द लगा से मैं मत रहा देखो वो से करेला है ई एस शब्द वो दा ई एस शब्द लगा गोस ई एस apa pak Kape. singular से apa right in right live kita live bro plural ni ko si plural ni ko sila plural ko din tuh yan si kamu nggak simple present si go ga si guys itu go ga right kes na kali si an gitu na plural